may salam awang ne pongadam na. On moilana chai ngobu singobu in view area me. Baigalak ULB election year lakching sa ngawa paipume. Kata atame ngao ye chai bu ane nomination file ne meng bu jingne. Konyak Union Channel Secretary pahajai manpang konyak iye resignation yubu hatau ngaulan china. Iye resignation yubu a Konyak Kahta lane keyu ngao keang ge chai bu jingne. Iye resignation yubu hatau ngao chai demna. Tini ngani Konyak Kahta ma chuhai wan yimai bu hatau kibu ya phan ma ngayang onang hatau jingne. KU, KSU, KNSK iman kaya Konyak Kahta landa haayeng tematang olak jingne. Konyak pangyu halanda saudan ngao KSU hai KU, KNSK lamabu ngao hatau chai demnang ane. Hatau information phabu waicham se advantage na mengyang tokan mabu to hai nanda ngen anyai yu bu ne mengma. KU hai KNSK KSU lan kaya action ya alak jingne se ibu ngao hatau ponga temnang. Ano yelak pa John 15 ni FND cheng ngau lak jingne jingpim bu kada pen pong hatau kinyik pungo nang concert student KNSK ana chibislan toba meeting om lak jingne se nyik yang ngonang. Okay, Konyak pangyu halande KU office mabu phabu ngaulan hatau ngau ponga temnang. Tumane moilan chai ngobu ULB election me om lak jingne se ane yong lak jingne se nomination file lingyang ngobu Konyak Kahta lande ngau ye chai be nomination file ne meng bu Kahta lan phe ngau lak jingne se yoyoy jingda hatau ki nyingbu ane yoyoy buhu de nyingbu ane ngai ni situation yimai bu ngai bo na meng ma Konyak cha de hangwo yingau lak ane KU KNSK student lana hangwo yingau lak se ngau ye chai be nomination file ne meng yang ngobu Kahta lande Konyak Union kai ibu ngau hatau ngau ponga temna. Tiya dawe KU lan kai Konyak Kahta lande ibu ngau Konyak Kahta lande hatau ngau ponga temna. Ya bu news hatau malak nang moilan asai de kawang moy manfa.